Ciana icio cia James Ratemo uria urahuranira giti kia MCA wa dini ya Kapsoya citiramenyekaga kuria cirari kuma Jumamothi thiru riria ciathiaga kanitha wa 7th day wa Kapsoya mucini wa Eldoret. Hata mimi nilitoka lakini si kuandamana na wao, bali walikuwa waandamana na mama yao kwenda kanisa. Nafikiri sio muda mrefu baada ya kipindi kifupi nikiwa town ndio walinipigia simu awaoni watoto kanisa. Miiri ironekire ikirera ruui rwa nzoia mwena wa Kitale muthenya wa gatatu, na mwiri ucio ungi uroneka muthenya wa ira. Miiri ya ciana icio iratwarirwo mochari ya Kitale guku borithi magithi na mbere na uthuthuria. Sijiamini kwamba ni binadamu alifanya hivi, bado siamini. Na kama kuna binadamu kama huyo, namwachia kwa Mungu. Nake MCA umwe wa kaunti ya Baringo uria uragite kuria arari onekire ari murage na mwiri wake ugateo kirurumo gia 14 Falls ruui rwa the river. MCA ucio Thomas Minito ni akoretwo agithuthurio ni undu wa wagi wa thayo uria ukoretwo ku kaunti-ini cia Baringo na Laikipia. Na si wananchi wawe na shupira kidogo, wawache polisi waendelee na uchunguzi wao. Kuringana na borithi, MCA ucio akoretwo atekumenyeka kuria ari gwa kahinda ka mithenya ithatu. Mwiri wake utwarirwo mochari ya Oldonyo Sabuk wetereire uthuthuria wa gitumi gia gikuo giake. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Kimani wa Githĩnji.